Hindi chiarungama tha mugwanja ajandene ya Meru TV irin tariki mirongo iri na ithandatu mweri ni jua mbere mwaka ni jua ngirijire mirongo iri na ijire aria kundi uri kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru gankunenkerie nteto chietu chia tha mugwanja iria tukubanga bangirite aja methene yetu ya nteto nimbitagwa Nancy Ndogo. Tukiambiria ni ati akuru Banjori Ncheke kuma Egembe nibejite amwe na gushwira ntaira thina ya roje iria ithiritwe irio Gwantuko Nchunguru primary ward ya Njia na aria nteretia Egembe Central. Akuru bani baejene mukana Gwantuko mugwanja kiri muntu kiumbe uria withiritwe akinyangia intake amwe na kuia mitambo iria ikiri anto au ethirwe agiciumiria na gucoka into B mbere ya batira mujukiria matagaria Jackie Ontwire. MCA wa wadi ya Njia Mwenda Ali akiaria augite thina inene kiri muradi juju ni kumania na iranduri nene riria riatigirwe ni utongeria bukuru. Akiaria ikonie utongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru, Mwenda Ari uria niwe munini wa speaker mbungene EU augite ari na witikio Ameru bakaritirwa ngugi nyuma ya mishemanio ya thiri na munini wa rais Rigathi Gachagua na atongeria ba kaunti ya Meru. Mukiri wa Nkonja ari nacio. Ayete interview na chokia agare o chokia mwate kabia kithiri to mwantu ko mwanja to aita no kithiri to amwaru ke kithiri ni akuru Banjori batongoretwe ni mukaririte wa Linus Kathera araba sumirite osoera ntaira ya Rũĩ rwa Nchunguru rwa Etempanga na kwethera rukenya ngo maita kwa maita ni ntoro twete kumenyekana rira kinya mashini ya Rũĩ ithirite kijwa itumi akariba kontuko bethirite bakiria thina ya wase Rũĩ kaitene karaba ya nete kiumi kimwe urawiyete mashini ya Rũĩ ithire sokia na ningi akare osokia paka mukirira kikimero tuchemanitie no ntobwa untobumwe buturiaritie batwe kuthugwa kwa Rũĩ antu mwanga gwatuka bate kuona Rũĩ na Rũĩ rukinyithia mbeca ngingithia 120 na mwanga muchiena aramenyere mantu ya mbeca na rika uma na Rũĩ rwa ya bwithwa tuchemanitie arware ne kenda turuma muntu wege kuthugia Rũĩ ringi na tucoke turume muntu ra woyere mota araitanio onto tika kwende yari eke yari ya public na kunde kunyamaria ngekuru twana pariti metongi muongo achoka bachokia ringi akinga Rũĩ aeta kuinga na ibondi aekira mechako na akinga iranto bangi Ameru bau akurukura woro kwanda gokora rukire ende nonto ninde mukuru nkweya nkwaya na kiume kimwe baba yukite ntu bachoge batiru muruari au tukaruma weke kuthukia au muntu wiye kiochokera njuri eka yukia tu ayo ukuyochokera lakini ndawa nonto ndi mukuru tende ya antu into bichoke bieko kiani neke arayo kene ya chokio lakini kiume kiathira akara ochokia ndio ine ki atua yayo thombe wele ere korwa tu au kithimena kiu kithima ku tebati kuthingi muntu kithima ku kebati kwetha kekwo na wosimenyo kithima kiu neye tuyetanya batwe ni onto bakurira anto me itarira riwa anto batukuona Rũĩ na Rũĩ rũyo so ngwenda kuonya muntu kwethi ni muroi ni onto manto ya mwethia tikumyanga atanto bakara ateno binadamu na kinyawa no Rũĩ atongeria baraba yo kanithani babo batuma na Rũĩ ruthukwa itukoromba inge buru bashogera kuthugia Rũĩ ringi. MCA wa Njia ni Mwenda Ali akiaria na kwa kaumoka thina ya Rũĩ ni randu ria mbesa riratirimire kwa ritini utongoria bwari kwa na ende antuni bawati kwethia bakimenyera Rũĩ kuma ndatarwa twethere mbili ya Rũĩ akwe ngiri maneli twang'ang'ana twaromba mbia twore ya Rũĩ twabwithia komiti ya Rũĩ njaru irantu bongo batarire na komiti uto maya mandate kuendelea ukundi antu Rũĩ na nyabo tubashokere nkatho nonto baritete ngui lakini kumira wiro changamoto nyingi ciambirie kuya number 1 motor rwathukwa motor ethukwa pump ethukwa na kuma wantu boga kuthugia Rũĩ batareka tweta twekira ki water point twekira tap ikaunwa kwengate vabu eritirwe somewhere kwe mishumari Rũĩ yetire so kuna challenge nyingi muno kuendelea Rũĩ na isho indare na akaribantu be ya village
tokoloma ntorania nate tukukaria roi rwetu na ibo bampere mandate ewita kurubanjuri beya bato wacho karia roi ruriku ro na ruare mbu entukura yokinya na mtoro kuthukia tutu muruma ruare atuku wake endelea akawa to ibubu watantu kaiteno kauna kuwa kwena wetu kibwangu ataniro kiri atongoria kauntini ya Meru nonto munini wa rais Rigathi Gachagua nethirite aike karo na atongoria ndina kuwa mutongoria wende na bati utumikira akari urakubati te mkaji o MCA no tio ngavana twendeni antu bamwe tukuritira mbi we kira kira iko watanira to watanira turitira antu babo ndembi we no ntu antu baba enje bamwenda iva ngavana na bateche nje ariku so twena imani deputy president rwaria rurambiririe tokarambe ntukuyimbere no ntutu takarande bandu tuwatanira tokarambe tukawatanira na twawatanira Meru eta mbere Meru eromba tukuromba na batu turuira tura assembly turende kuthikiria turitira antu betu nguye so sainde ngavana kinyawire tero inambi kuinisha kenda turitira antu betu mbi nguye Nkiripotera Meru TV Ndenchunguru irene njia 1 Igembe Central Beta Mukiri Onkonja Nabo atiari ba Muchogomone primary Kisima ward ni bagitete maandamano jathiri nyuma ya thirikari kubarigiria gwitana mbere na mathomo ja junior secondary ndene ya cukuru EU atiari ba bariuga ni asara nthiri bagutara nyuma ya kubanga anabao ni ubagatonya junior bakioria thirikari ibetikiria gwitana mbere na mubango Jojo Gakiwa Mutegi arina shokumantere Chabure. Giki kiriro kia aciari ba cukuru ya primary ya Mugumone riri wandine gisima gishugo mbunge kia Bure nyuma ya cukuru ya kuregero kuthina mbere na kirasi kia junior secondary. Bakiaria aciari baba bogete cukuru yao yana intobio ndebira bikwendekana ko batikwa na gitumi kia kurigerwa. Twandamana turi aciari cukuru yetu athikirite kinya TV-ne twethera kinya wasiri wa elimu akiuga cukuru mwana wala akathiriria CBC no wagetera junior secondary na toitayarisa to cukuru ya primary ya Mugumone twathithiria arito beto uniform para bagetera junior secondary aja uju lakini manto jagoro cukuru turegirwa kuona baruga ne ukancho gwatuika itego qualify kwithirwa ina junior secondary meta uniform mureta aja uju atethai yanku igote cukuru oni ndemo ciari kinya kaba kareta nzande ntemukia cukuru engete Mugumone twena library twena kila kitu lakini mwana kwa mpemba ko muikia cukuru atwe CBC yetu turenda kuona kirasi itu iburu na ikyo kwenda muritu ore weja cukuru ya Mugumone ya primary school antu are umane antu kwena nkurukia kilomita 10 akiomba kweja cukuru aja kwa uga keja kuongerwa kilomita ingine itwana toto nintini anabo batombo kinya cukuru na njerere yagirite cukuru eto isasawa no te muntu okamyokia ito nenkerete sponsor ba to sibonjera cukuru to sibonjera cukuru na iko to na sponsor na cukuru eto tena thina na inabia kora na bionde na uniform muito tumete na junior secondary na junior na nto 36 twauga batu tutuma aja uju na nonto thirikari tu tutambua tutuma aja uju ni ane kwenda gutugaurania muciari thona mwana mo cukuru thona mwana ungi cukuru turi andana beto twane abo tucoke ntariki 30 ucia junior secondary turete ana beto ba junior secondary Mugumone aja twirwete na baruga tuinge cukuru na tukarende goro cukuru ebwe tweke to cukuru kairo te thirikari tugo cukuru yetu tayari ni raingirwe etethro na junior secondary ito tumete uniform tayari itubangete arito beto bena class tayari kinyangari yo kona siria cukuru sponsor to na bobeje to twakire gotwakira library na ari cukuru ire kwethro etethetwe na njiri ucionthe na cukuru ya Kibothongi twaga thirikari rikwira inga kwa tukaminga twanite na aritwa betu kejo tuika ba junior secondary bate kuthoma aja narwa twanite na aritwa betu bubangi mwanka ya cukuru ekarwetikirwo turetero baruga kuonania ati cukuru egwetikirwo ukuthomera junior secondary chaura turoibangite na tutu ende ni romba leo kiri thirikari kwa baraithiria no tucukuru ino ni batikwe na class ya junior secondary kare to konsinde no nto twina facility twina kirasi na cukuru yetu ni karibu wega na ana betu iba perform wega kou thirikari ni tutegere kinya twethura cukuru yetu ana betu batithamua bethura ba cukuru yetu no nto itwakiri kirasi na tukendelea kwithura twi support ana kare igatutegera ketha secondary turuma bottom up ko tukambiria pole pole kuma nthegoro
Pakeja mekenge ere thatu tuketha tumenya secondary nene nkorokinye eu. Kiriro gyetu turugwa thirikari ni twigirwe. Acura ugire bottom up. Bottom up igukiria. Tayari na ndi tukwona te bottom up igutumirwa igukinyiriria twa yu ingi kithiragua. Ko please tokoromba thirikari tutethererie chukuru kuma Mugumone gicigo mbunge kia Bure nkiripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi. Na tukimanteretia Bure nawe nyuma ya minista wa wendia bwa iwanda thirikari nene Moses Kuria kuringa marufuku wendia bwa uniform na mauku chukuru nandi aciari ni baciumiritie na kwariria onto bobo bakiaria atiari county ya Tharaka Nithi bariuga onto bobo boka baura murigo jumunene jure abatwire bakamatite amu batwire kwenderua intogoro bukatha ndene ya chukuru iji bakiaria narua na andike banteto atiari kumangonya turi location Tharaka Nithi sub county onto bo ni bombete kwithirwa bukaba keuroko David Ndagara hari na sheku mantere cia Tharaka. Abundi bainge mono iba mamete mesie amametie gwira ciago batirona gintu gya kuruma lakini thaino thirikari wona ya na mutaratara oyu ure bangite egerie gucuthingatire kinya gwe kinya etikauge na ara mathithio matakuonekana gintu kiake na mathithio ikuga na kurutha na ingukenera ogu nontu bwa aciari baingi batire bumbagira kuthi kuria mbeca ira cukuru nontu bwa uniform na pengine no awegue kwi muciari atena mbeca cia kuria fee ende uniform no akaso mwanka kamiria na aciari kumangonya location ya Tharima Tharaka South sub county gicigo mbunge kia Tharaka county ya Tharaka Nithi bagikatheria twara minister wa biashara Moses Kuria nyuma yake kuruta mwerekera cukuru cia mwingi tige kwenderia rito uniform nikenda kunyitheria aciari morigo into ikende gikionania gukenia aciari kuma ntere cia Tharaka ikwithora bakithimira na bao uniform na mbeca inkai endi bwega mono ke manto amuthirikari ra thingatera tutuo tumagirwa nguo ntoroko na core beto tanionde muciari kaingo abundi barato ena ko ndathina 500 kamwira ngwatira agantumira mwana nguo lakini rera thirikari ekauga manto na ara ngwithi kagura gwe cukuru inyoga tigaria ciringi 5 utiona uniform mwana kathiana kaguo kamwe koja kabura aruajia na arajia barabonde bathomagira wira ya gutuma nguo bondi muji bare na nyamwira wira ciago baraya kwiro nchodo ugatuthondekera kiraka nchoga turuthere nyamwira kaguo kangi kariaga yani kwa mweri ugatwika kaguo kamwe ikwatumite ke nyamwira wino cha chukuru ina bako thondeka chukuru na agago watwika nde nyamwira polytechnic ino tukwira rutwa igwira yotheri endi ndo tukuria nyamwira thirikari ugu yamburo kire nyamwira na mantoniamu itukenera muno ibwaga nontu babura thirikari ronire aciari be mbakuinyirwa mantoni ma uniform ya peba bande cionde yacoberia muciari yacoka yacoberia bundi no kinya abundi baratwina bonturani na bantu ni bathomithitu ni aciari bau batumirite mbeca bona nguo ni tumwaciari na tumagira nguo onthe arakwenda ende gwakwe muciari akenda guthukia nguo cia cukuru athukie urata kumba cukuru abati gutumirwa arakomba ikenda kinya bundi batwina bonturani na bakona kasabuni na bakona kinya bo ciringi cia kwirana cukuru tugatetheka muno nita mubundi karibu wagu nututanyunde mubundi karibu wagu na cukuru ira ritie karibu cia secondary na no tukuona benefit yogo nuntu bwa buratu tirona Nkurugi bakiuga tori baraba matora niende bakomba kwithora bakiona kiboni kwithora bakona wira cia kuruta na bamwe barabombire kwithora bakithomera wira cio bundi ende bakomba kwithora bakiona wira akiongera cukuru imwe irari murigo kirebo ikwithora mbeca ira baretagia cia uniform icio ciekaba bisi wathiaga na ara cukuru tugataranirwa bisi ya uniform na bisi 25,000 twe mwana inci daino bwago akarire mindani na bamwe gutie gintu baina kio turauragia tukairana na mbio ende bathingateire ta mutaratara uyu abundi twina bogoko twetwakuthiana 500 tukabanenkera batutumira mwana nguo tugatiganirwa nabo nontu kinya aruaje barabarare mujie nende bakauma mujie bathi bakatume nguo na ara public kana bakatume nyamwera na tauni otweke kinya batuma bakuthukuma kinya mbeca nyingi muno ibare intanio azoinda inyereketa muno rande giro ngigora wa cukuru toria ana babeto na bo to na bo bundi ntorani
na bena na bakwenda kuria na bakwenda gwikira na bakwenda kwicukuru nabo bakaruthata kwicukuru irendagia kinya 10,000 warira wa muciari uyu no athia akaria na mubundi wake kana wa mubundi wa ntura kiri ana baba kuthomera mabundi mau ma gutuma nguo akegwa no amutumire na 2,000 kana 1,100 kana wewe ngo akagura uniform ira kwendekana akathia agatumirwa kana nturira ndathi ndagura uniform ya 2,000 kana 3,000 ngomba gutigaria 10,000 ngwetitwe uniform 13,000 na ndare abiki tamu 2,000 koguo ntububu no ntubura bagatuteria turi wananchi na bombe gukiria kila maisha metu na itugukenera ntububu thirikari bunge mukono na bombe gukara bwega iromba riao kiri thirikari gutigera ni kuthingatira moko kuona majukuru mamai makuthingatira watho bubu kaindo gutigera bari aciari batikwinyirwa noke wakombeka arutha kamiti ya kuthingatira macukuru no ntukwe macukuru mari antu baumo biongo na mantu au matitinanagirwa na mo maugirwe na ikanywa kekethagirwa kario mathirio gutiemo kyo tore aciari twinyagirwa muno no ntu mantu tamu minister kiugo ntu bona butiro thwa lakini bukiendelea kuruthwa no ntu aciari tutiena bantu akuthikuga ndeto inu tukiumira na tugikara na thina gwaira tukwina cio kuma tene ripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Ritu Ndagara Waiguna nabo aritoa ni bambirite gucoka cukuru nyuma ya rutharura rwa thigunku na aritoa baria bagutonya form 1 ni bakwirigirwa kugita kwambiria kiumia tukugwata nandi aritani na urungamiri bwa cukuru mwanya ni bakorua batikenge aritoa indi onde bacoka cukuru indi bomanerie na aciari bagicoa BC Kakiwa Mutegi agucokera nacio kire kiumia kiraritwa gucoka cukuru ende ni iromba ria hura wa MCA wa tena waruirire warera twepita Mutuma Kalembe kire yanene ba macukuru kunenkera cheri kanya kengo bacheria bichi no ntubobora kwithiritwo kwina wagibu wa mbeca inu nyuma ya mbura kureka kugana wakagita karaya kiumia kiu kingire form 1 betite skuru na aciari bagukara miaka 2 bataketinya no mbina no kominya biria bategemeaga ni irio so urandingiromba ni kwithukuna at least understanding between the institutions na aciari nekere nya mwana akoja kuona na yake ya kuita anga kona ketha kuyomba kona uniform na bei kidogo for example kinya ketha mtu na tiro we kana mbi punka aki ikauna watho wa skuru aitite netikirwe nonto no ende kukobithwa ende akare ya pole pole untu bubu atethia muno kuringana na thina arekinyite nonto twinthe nchegitingana na ya marungo kwina bara bakumba kwina bara buru kinya kuria ithina wish alitobeto the very best bara bachokete maskuru mwanya uni ninkuromba alimu and masters principals baskuru ichi yetu kindly bokogea kuingaritwa tai ya asheri bedrite bakinyairwa sana tugeria ni ku accommodate to bau bamwe ba apply te basari cha governor bangi cha MPs ko tukabenga tubaini kanya monkambe chi chumbe kwa processed na kenda bomba gukara skuru na nkoroki na kuria thirikari nene amona thirikari ya kaunti kurekeria mbeca cia basari na mpui uge thirikari ya kaunti ya national please twithore na mikakati miega kumenya aciari thaici be in a difficult situation iria thaici ana baraba ingi nte kuona bagi report school na baraba ingi bakethwa be into waste na mugongo tukethwa juina thina muno ria tukethwa tutina antu bathomete na ria tukethwa ria services ikwenda kurita cyo gukiria economy tutiona antu betu bakuthie nonga tuga import kuma kuraja tukireta government urandingiromba through mechanism ya new education moving speed bukemenya kiumia kiu kingi form 1 batonye the school aciari batinya ndururu na nkobura ntocheka machongwa cha murungu batinya ndururu kinya riu twabaye ja mathanduku ukona muntu abekirite mathanduku gacheki kidogo ukona muntu gati na unge kinya mathanduku jojo ngwa bakutharana na ukona betharana no to desperation na uti ungi antu jetite penda kwira president no agure wengo weberi kiumia kwembia watu macha CDF ete siasa buru
inkuromba basari chiari tochi haraka iwezekanavyo ana bombe kwa basari achiari bombe otokiana na bure MCA bakuwa ngabana abaikire ke kamiti ekwaya na basari chia county inkunga bu mukono buru MCA batale delegate bo ke kamiti re kundistributi basari kakwethere kwena executive ngabana tongoreti ma sub county administrators na few representative wa MCAs na ma chiefs na atomeria kenda basari rekethire kile la mwana na ara mashinani na basari ichi haraka iwezekanavyo. Kuma Ruiru Arera gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Meru TV no kampitaga ki Mutegi. Na kuma iucha Ruiru Arera nicho chigotonekera kanya ga kunogoka kanini thaa mugwanja shanarua na ndio kaibabera nonto nishokerete twitana mbere na nteto chetu. Cukuru ya St. Agnes Marega mairithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekea Mikindori. St. Agnes ni cukuru ya chongaira kimatho moja Meru na kinya ngima. Na nande tukinyekiretia kinya kile utarajo mweru jwa CBC na Junior Secondary School. Cukuru ya tutu na aritwa boarding school na Discoras na nyatu na arimo bakongana. St. Agnes tunarere gaba ana na beto konogoka thebate irachine. Ujukani ya bwa January 2023 kile Junior Secondary School PP1 mwaka klasi kia mugwanja botete na mbere marijeto neja kuganira mubuko jwaku kumayamantu nkurukijo nge chukuru kano tringe thimugo kurukira namba ije 0725977114 St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Odina kiatho kia mbathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 kwinama. Meru TV turiaja ni onto bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagemia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba ije 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Mitungu Technical Training Institute nitukugwata ugeni kiri mambura ja graduation kana gwekirwa thumbi tariki 27 Jumaa iji kwambiria thaa 2 cia rukiri. Graduation iji ikagiteka kienine gia cukuru Mitungu na ni graduation ya mbere buru kuma cukuru iramberia. Mambura ja graduation iji jaga kwijira imwe kwa imwe gukurukira Meru TV na Meru Digital. Mitungu Technical Training Institute, competency in skills training. Karaja kuri na mambura twamenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurire rwa ntogo. Ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita. Nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku imwe kwa imwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube.
no kwithirwo ni mambura ja morano, rachio, mathiko, mambura ja kanicha, birthday, pass out, graduation kana gwekirwa thombe kiria thomi na bingi kathomba. Mambura jaku tukajiikira kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari ja kuguna mukojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gukua mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na nthigoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Gatucokere twite na mbere na nteto cietu nabo akari ne bakuromba ndagata ya Bonoko Mbajone ithondekwe. Akari bagicigo mbunge kia Imenti Central na Imenti North baria batumaira ndagata ya Bonoko Mbajone ne bashumirite na kuria atongeria bao babathondekere ndagata eu hamune twikite karonda kamoteneka na kureka nyamuro magita kwa magita. Patrick Wastera arinashio ni muro jo guatu jura juidrite jo ankanitie gicigo mbunge kia North Imenti na Central Imenti. Iji ni ondaga chaire etirweri etu Bonoko kumania na kwithira ikithiria tu amune twikite kabari kamuthirikiri aria kari bethirite bagiteta na kuga ndagaca iji ni twikite njukie gutu amwite tujampe etiroraga muntu kuma Mbajone batue itutwankene Central Imenti na North Imenti turia ntwara gwita wa ndagaca Bonoko. Ndagaca iji Bonoko indagaca thithitue gitara mubeberu kuringana wambigagua bamse bakiuga na bajuju na toka itherwe gitie ngarama nyingi islavu no ntwina stand cia uterero na rurungi ende batwikirigaro gikinene muno twina atongeria na gitara kura batwirite batue omwe ngabana wengwe na rungamira ratwira twegana nyume ntukwegana ndagaca yu aketho akurikania nio mugaita bethaniria manager nturege ndagaca iji kankoromba na gitiro twakira yo ni antu bagwete gita bagwete baba ingi muno ndagaca neji muno babikibiki gwadwesho kuro itiro abwite na thaie sibitari kankoromba ngabana wetu manda mukawira agerie buru atutethie ojo watetheia ntura iwingi atutethie twakira ndagaca iji no ndagaca iji yedere gwatithia North Imenti na Central Imenti kuru barabethera bejete sibitari Gatorengo especially muno baraba bare arito urika kadigarwa timuno tukako ne akuaja ujo ukeja nkaba unia barabe tutawa karegio kiraithe kuma Mbajone atwithine era tukuria ndagaca iji Bonoko eretwe Bonoko ai nyamba wichi akukangire babikibiki barija no kugwaku. Marita yakwa ulimbetoa mwanda kwa yangwa kuma Mbajone undi siariri Mbajone ngwete Mbajone ndasiaro 1978 na mwankatha hii ndagaca iji ya Mbajone mithirite aja kumende munya kweja kiraito kweja manda mkawira mwangasa okorea ndagaca iji gutwe waturomba kura atwira ate twakira irio nyamo na ndagaca iji yetu ni twete thina mono antu batora kuthirira aja babikibiki na bakuna na magoro inyaka arigari mono na twinya tuturiuga ndagaca eu ni thithwe itu antu bagukwiro bakearia karibaba ni betite na mbere na guciugurira na kuririra atongeria baria bathurire na kura na kuboria bethire bakibaciugurira na kubatungia ngitonga ya kubathithiria ndagaca iji Marita yakwa ikiremi uniciari Mbajone
na uria mpumba kwira esimiwa baria twathurire na kura nyingi muno mpumba bera batutegere ndagacene iji nundu ndagacene thina ira twonerete ya thina mucetho ndi mtumwa bikibiki kuma Mbajone gwita rwongo rwa Gacua kuma Mbajone